uyu munsi wabaye w'amateka muri politiki y'akarere k'ibiyaga bigari. Isi yose yatunguwe n'amagambo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavugiye i Buruseli mu Bubiligi, aho yavuze amagambo akomeye cyane. Ni amagambo avuguruzanya cyane nayo yavugiye i Kinshasa ubwo yamamazaga kuyobora manda ya kabiri, avuga ko azarasa u Rwanda, avuga ko azarasa Kigali, avuga ko azahagarara Goma, afite ubushobozi bwo guhagarara Goma akarasa Kigali, avuga ko Perezida Paul Kagame azarara mu ishyamba, n'andi magambo menshi atandukanye, harimo uko Perezida Paul Kagame atazarariwe mu rugo, azarara mu bihuru. Ayo magambo rero yaje kuvamo kwigira nyoni nyinshi, avuga ko noneho atigeze aba umuntu ushaka intambara. Isi yose iranyambaga, amavideo niyo yakomeje kugenda avuga ibikomeje kugenda biba. Ariko ubu tugiye kugaruka kuwo yashimagije cyane ndetse bikababaza Sebarundi rwose yababaye cyane muri uyu mugoroba wo kuwa kane, ubwo Tshisekedi yashimiraga abamufashije muri iyi ntambara bose akamwibagirwa, mu gihe ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare bapfiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubu bakomeje gupfirayo nyuma y'intambara barwanye umuhenerezo batazi icyo barwanira, ariko inyungu ari ya Sebarundi rero yababaye cyane, arabisha, ariko nta nubwo ari nawe tugiye kugarukaho mu gahinda ke. Reka tumureke yicwe n'agahinda ke, ahubwo tujye kuri Perezida wa Afurika y'Epfo washimagijwe cyane, Cyril Ramaphosa, ndetse uyu mu Perezida akaba yari yicaranye na Perezida Paul Kagame ubwo Perezida Tshisekedi yavugaga aya magambo yose, yavugaga amagambo ateye isoni. Uyu Ramaphosa yari yicaranye na Paul Kagame, yavuze ati nicaye iruhande rwa Paul Kagame numvaga ubushake bw'amahoro. Reka tugaruke ku magambo y'uyu mu Perezida w'igihugu cy'igihangange muri Afurika y'Epfo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko umwanya yamaze yicaranye na Perezida Paul Kagame ubwo bari mu nama i Buruseli mu Bubiligi, wasize yumvise ko hari ubushake bwo gushaka amahoro bigendanye n'ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa kane, Perezida Paul Kagame, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Cyril Ramaphosa bari abatumirwa mu nama ya Global Gateway Forum 2025 yabereye i Buruseli mu Bubiligi. Ni inama ibaye mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye inama, Perezida Ramaphosa yavuze ko yagize amahirwe yo kwicarana na Perezida Kagame, yumva ko hari ubushake bwo gushaka amahoro. Ati nahuye na Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame, nanicaye iruhande rwe, numvise imbaraga zo gushaka amahoro, kubw'ibyo ndahantu heza. Ramaphosa atangajwe mu bihe byashize nawe atarebanaga neza n'u Rwanda bitewe n'uruhare rw'igihugu cye mu migambi yo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kwinjira mu kibazo cya Kongo atabanje gushishoza. Gusa we na Perezida Kagame bongeye kugaragara baganira mu Gicurasi 2025 ubwo bahuriraga i Abidjan muri Cote d'Ivoire. Nubwo Ramaphosa avuga ko ku mpande zombi hari ubushake bw'amahoro, ijambo Tshisekedi yavugiye muri iyi nama rigaragaza ko agifite umutima winangiye. Tshisekedi yongeye kwibasira u Rwanda na Perezida Kagame, agaragaza ko aribo ntandaro y'ikibazo cy'umwuka mubi. Tshisekedi yatangaje ko igihugu cye gifitanye umubano mubi n'u Rwanda na Uganda, kandi nta na rimwe yigeze agaragaza imyitwarire y'ubushotoranyi kuri ibi bihugu byombi. Amavideo ndetse n'ibyo yivugiye ubwe biri ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose birahuzuye, bigaragaza ukuri. Abantu benshi rero nyuma y'ibyavugiye muri iyi nama bakomeje kugenda bifatira ku gahanga Tshisekedi bavuga bati, Tshilombo ni wowe utinyutse kuvuga ibi ngibi n'ibyo wavugiye Kinshasa? Abayobozi batandukanye ku ruhande rw'u Rwanda, abanyamakuru ku ruhande rw'isi yose, yaba abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abanyamakuru mpuzamahanga batunguwe n'amagambo yavuzwe na Tshilombo, bibaza ukuntu uyu Tshilombo yifata ku gahanga akavuga amagambo yavugiye hariya hantu, akavuga ko atigeze ashaka intambara. Ariko Stephanie Nyombayire we yashimangiye ko Tshisekedi buriya atajya mwara. Ibyo mwavuga byose mwagenda ku mbuga nkoranyambaga mukandika, mwakora iki, Tshilombo ni Tshilombo, nta mwara, ntajya seba.
umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Stephanie Nyombayire yagaragaje ko bigayitse kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kwigira inzirakarengane mu gihe ariwe nyirabayazana w'umubano mubi uri hagati y'u Rwanda n'igihugu cye. N'ingingo Stephanie Nyombayire yagarutseho kuri uyu wa 9 Ukwakira 2025 anenga imyitwarire Tshisekedi yagaragaje mu nama ya Global Gateway Forum 2025 i Buruseli mu Bubiligi. Nubwo inama yigaga ku bufatanye mu bukungu, ubwo Tshisekedi yarahawe ijambo yatandukiriye ajya kunenga u Rwanda arushinja kuba nyirabayazana w'umubano mubi uri hagati y'ibihugu byombi. Tshisekedi yavuze ko u Rwanda n'igihugu cye bibanye nabi, gusa yihunza uruhare afite muri iki kibazo. Mu butumwa Stephanie Nyombayire yanyujije kuri X, yagaragaje ko iyi myitwarire ya Tshisekedi idakwiriye umukuru w'igihugu. Ati uyu munsi perezida wa Kongo yahisemo gukoresha inama mpuzamahanga i Buruseli mu kugaragaza ishingiro ry'umugani umaze igihe uvuga ko ikimwaro kitica. Yashyize ikimwaro ku ruhande ashimangira ko ari umuntu ukunda amahoro, yirengagije inshuro zose yagiye akangisha gutera u Rwanda no guhirika ubuyobozi bwarwo. Ibi yabikurikije ikintu akunze cyo kwigira inzirakarengane y'ikibazo yateje ndetse yanze no gukemura. Yagaragaje ko bitumvikana uburyo Tshisekedi yigira umunyamahoro kandi yarahaye intwaro ndetse anashyigikira FDLR, umutwe wakoze jenoside ndetse awinjiza mu ngabo z'igihugu. Izindi ngingo yahereyeho ashimangira ko Tshisekedi adakwiriye kwiyita umuntu haranira amahoro, nuko ashyigikiye imitwe yica ndetse igatwika abanyekongo ari bazima kubera ubwoko bwabo, kwanga kwemera ko M23 ari abanyekongo nk'uburyo bwo kwihunza ikibazo. Yagaragaje kandi ko uyu mugabo azenguruka imigabane y'isi yose asaba ubufasha, ariko bikarangira ari uri kuzambya gahunda y'amasezerano y'amahoro ndetse agahakaza abacancuro kugira ngo bamurwanire intambara. Stephanie Nyombayire yavuze ko Tshisekedi yitwaza u Rwanda nk'intandaro yo kuba igihugu cye cyarananiwe kugira icyo kigeza ku baturage mu gihe abayobozi, inshuti zabo n'imiryango yabo bahugiye mu gusahura umutungo w'igihugu. Ngira ngo rero murabyiyumvira ibyo Stephanie yatangaje. Tshilombo nta mwara, ibyo mwavuga byose nta mwara habe namba. Bakunzi ba Pilot News TV mukomeze mubane natwe, turakomeza tubagezeho ibijyanye n'izi nkuru zose 5 kuri 5. Nge ndahari ku bwanyu, ndabakunda cyane kandi murabagaciro.